Dobre, takže vyrážame prakticky po zelenej, ale potom odbočíme doľava na modrú. To je taký pohodový tajeto zjazdíček. No ale je tu trošku blata na nejakých miestach, si myslím. Ha? Dá se i po této cestě, já jsem jel minule tunak do Kvendelínu. No dobré, a nedáme to radšej tady pod ten rohač, pod ty skaly, lebo toto ideš po druhej strane. Pamätáš? No dobře, jako chceš, tak můžeme tady doleva. No to len kúsek a potom pôjdeme po Ale také... myslím, že tady je takové nepříjemné stoupání, ne? Takový... Nie, podľa mňa. Tam by si padal dole. Tuto pôjdeme po tie biele skaly. A poj. Kdybych padnul pod skaly, já musel bych to vyjet na zpátek po sebe. To sú parádne výhľady, tam dolu to je na nich. No dneska to fouká, tak je pěkně vidět. No? Když fouká, tak je pěkně vidět. Pekné. Čajka.
bol nejaký jastrab. Naľavo nad nami sú biele skaly. Prechádzame akurát po chodne. Krásnym výhľadom. Tak natočím na ne, ale už ich není vidno moc, ale momentálne sme na modrom C-čku a smerujeme do Podskalia. Podskali to zoberieme doľava, okolo kaplnky. Vendelín. Rezort Eko Vendelín. Je teraz veľmi populárny. Aj v celom víkende, ale aj v cyklopotomkách. Janko Škramčák tam dával nejaké uputávky o tom. No a tady toto zoberieme rovno ku kaplnke. Nejaký gulášek tu vonia. Alebo paprikáš, zajačí.